Nakon pregleda dokumentacije od strane komisije, kandidatu se dozvoljava da otpočne sa radnjama na poligonu. Prva radnja je vizuelna provjera ispravnosti motocikla. Sljedeća radnja je pravilno postavljanje zaštitne kacige. Nakon toga, pravilno zauzimanje položaja na motociklu. Zatim ide podešavanje retrovizora. Sljedeća radnja je startovanje motora i dovođenje motocikla u startnu poziciju. Kandidat startuje iz predviđenog prostora, ubrzava i zaustavlja se na tačno određenom mestu između 4 čunja ispred zaustavne letvice. Nakon toga se motociklom vraća unazad i kreće u sljedeću radnju, to je kretanje putanjom u obliku broja 8. Navedena radnja se radi 2 puta. Pri tome kandidat ne bi trebao da izađe iz predviđenog polja, niti da spusti nogu. Po završetku ove radnje, kandidat motociklom dolazi do komisije gdje mu se saopštava sljedeća ruta.